Indoda yephupho, ugwalo olulotshwa nguPatson Dube ehamba loBetty Ngwenya. Isahluko 4. Ukuphuma lokutshona kwelanga akukaze kwaphutha emihleni yokuphila. Kuyasa kubuye kuhlwe zisunduzane izinsuku zingalinde inkinga zamuntu. Khathesi-ke sekuhlaba umoya kankwenkwezi ukhumbuza abantu ukuthi ubusika obuququbalisayo sebuseduzane. uSlibaziso wala wemba phansi ukubuyela kuJabulani, wathi nxa kuyikufa kafe kuyefana. Indaba yakhona yagcina isiphelela koSobhuku. Kwathiwa uDube kabuyisele okukaKhesari kuKhesari. Kutshiwo zona phela inkomo zamalobolo kaJabulani nanko phela wayezabe ezidle mahala. Yize kwathi xifi enhlizweni kaDube, kodwa wenza kanjalo. Lokho-ke kwamehlisa isithunzi esincane leso ayelaso. Wake wama lokuya emhlanganweni kwazise wayesesaba amehlo abantu. Dedele zehla izihlathi kumachuma. Ilanga lisanda kuthi qobhi kunina. Intshonalanga yesihuqwe yaceciswa ngombala obomvana. Kulomoya ohlabahlabayo ebusweni. Labo abaphanga babanjwe luphepha basangazithola sebekhwehlekhwehlela. UNokukhanya uhlezi phezu kwedwala, ngemva kwakhe kumi uTapiwa olokhu emthintithintitha utshani esiphundu. Useyintombi esikhulakhulile vele uNokukhanya, nanko lonyaka wenza ibanga lesi-4 emfundweni yaphezulu. Kumele abambe ziqine afunde ngokuzimisela ngoba imfundo iyifa angeke aze alibangiswe ngumuntu. Yikho lonina ehlezi emkhuthaza ukuthi alwe lezingwalo. Imisebenzi yasekhaya izakwenziwa nguSlibaziso ongumabuye kwendeni. Aginye amathe uNokukhanya ebesekhuluma ngelokuzisola. Tapiwa, ngicela ukuthi lokhu esiqeda kukwenza lapha ungakuxoxeli ngitsho loyo yedwa vo. Akube phakathi kwethu sobabili. Umama engangingcwaba ngiphila nxa eke wayizwa lindaba. Phela uhlezi engiqonqosela ukuthi kumele ngende ngiyintombi egcweleyo. Hewu, uthini kimi kanti Nokukhanya? Intombi egcweleyo wena? Amhleke usulu uTapiwa. Yebo, mhla ungilobola kwaziwe ukuthi ungithethe ngiyintombi nto, uzajabula kakhulu umama. Buthi uyazizwa nje ukuthi uthini? Ubani? Elobola bani? Yeyeni bo, hayaya. Ababaze uTapiwa aphinde abuze esesonge izandla zakhe. Eseqhelelana loNokukhanya kancane. Ahlekahleke okungahlekisiyo uNokukhanya ebonakala ukuthi usedidekile. Asuse esetshekisele ikhanda eceleni okwamhla uJesu elenga esiphambanweni khonale eGolgotha. Hawu, Tapiwa, kanti angithi wangithembisa wathi uzangilobola? Manje ngumbuzo bani ongibuza wona? Mina engikucelayo nje ukuthi aqagwe kanjalo. Wo. Mana kancane ngesicelo leso silungise lapha ntombi. Mina angizange ngikuthembise umtshado, futhi kayisimi engakuphuca ubuntombi bakho. Angithi kunjalo? Kodwa Tapiwa ukuthini kwakhona? Khona eqinisweni loba ngilesifiso sokukwenza umkami, ngakithi angeke baze bakwamukele. Wena Nokukhanya waziwa isigaba sonke lesi ukuthi uxegelwa isimilo.
Kuyaziwa futhi ukuthi unyoko ukondlela ezidwabeni ekufunza ukutshapha. Tapiwa, utsho njalo kimi uqinisile? Khithi izinyembezi kuNokhaya. Yebo, vele ngiqinisile. Kanti ngilamanga yini? Yeka ubuhle obadlaliswayo madoda. Alubana ufana naluSlibaziso besizakhuluma. Pho-ke wena ufuze unyoko olomlomo ongadlalwa impukane, ongahloniphi ngitsho loyihlo. Angazi lokuthi ngenzani lawe. Ukupheka khona uyakwazi vele. Siyazi phela ukuthi ngakini yonke imisebenzi yenziwa nguSlibaziso ngoba phela lazitholela isichaka senu. Tapiwa, ukhuluma kanje ngemva kokulala lami? Alubana bengisazi ukuthi uyintsha, bengingeke ngivume ungembula izidwaba. Angeke ngiphinde ngikuvumele ungithinte ngoba sengikubonile ukuthi udla usulela phansi njengenkukhu. Akhulume ngentukuthelo uNokhanya kodwa akukhanye ukuthi uTapiwa akuthithiki. Yazini Nokhanya, ngisola inkanuko zami esezingenze ngahlangana lawe. Wena ufana lebhola likanobhutshuzwayo elikhatshwa ngabafanyana bonke. Lakhona nje ngezwa ngumfana kaThebe esithi kuwe kusechibini elibhukutsha bonke abafana. Bengithi lami nginje ngingasaleli ngibhukutshe. Mina vele Nokhanya ngikuthande, futhi akusoze kwenzeka la ngephutha ukuthi ngizithole sengikuthanda. Nxa kungenzeka ngizithole sengilomkhuhlane, uzayikhotha imbenge yomile. Utsho nje dobha iyembe yakhe uTapiwa qede afulathele uNokhanya athi xathu xathu kathathu, aphenduke njalo esekhombe uNokhanya ngononkomba ethi, ngike ngizwe ke sekuthiwa mina lawe njani njani. Uzangazi kahle. Umuntu engaze aliwe zintombi ezilembeko nxa zingezwa kuthiwa uke wabonakala elebele lendlela elinjengawe Nokhanya ezixukwini. Atsho akhafule amathe qede athi chibi, asale ezizwa elula kakhulu uNokhanya. Isithunzinyana sesithe nyelele. Yena-ke uvele akaqali ukugiqwa lijaha ezixukwini. Yeka ukuziqhenya kukaMachuma lapho unina akhuluma khona ngaye lamanye amakhosikazi. Ungacabanga ukuthi uNokhanya wakhona ngumntwana olembeko, kanti liphakaphaka eliyisiwula esizitshela ukuthi siyintethe yebusika. Usesele elokhu ezithintitha inhlabathi esiphundu, ethi nxa engaqeda ephule inkuni ezingatsho lutho qede aqonde ekhaya. Ethi nxa efika kuhle kususe unina. Ngathini kuwe ngokutheza inkuni ebusuku Nokhanya? Angifuni uphazamiseke ezifundweni zakho mntanami. UMachuma ngesikhathi uNokhanya efika. Bengithi ake ngizisize nje mama. Bengiselula lenyawo. Ungaphi yena lowo Slibaziso wakhona angifakele amanzi okugeza? Ukhuluma nje eziphosela phansi inkuni uNokhanya ayengena emkulwini aphethe esezithelele amanzi ukuze ayegeza ngoba phela kangeke kumsize ukulinda uSlibaziso. Indlela azidonsa ngayo imsolise unina aze anikine ikhanda kodwa angatsho lutho. UMachuma ulalo ithemba lokuthi indodakazi yakhe isagcwele, kodwa sezikhona izimpawu azibona zimsolise, abuye akutshaye indiva azitshele ukuthi umntanakhe usasemncane kakhulu, angeke ebe eselala lamajaha. Ngemva kwesidlo sakusihlwa bayebeka imihlubulo phansi baze bavuswe kuntshiloza kukaMantengwane sekusile. Baqonde esivandeni. Nanko uMachuma loDube bafukuzisa uSlibaziso gadalala ukuze alime imbhida lamatamatisi. Sebezathengisa ke bona, kodwa osebenzileyo
engazuzi lutho. Ngemva kokusebenza baphindele ekhaya. Ekufikeni kwabo ngekhaya uMachuma adlulele emhlanganweni, uSilibaziso alihlalele ilanga ngoba kazizwa kuhle emzimbeni. uMachuma uchiye elayezele ukuthi agabele ijodo ukuze apheke umxhanxa. Esahlezi kanjalo ngapha enyukubele azwe isisu simtshila sengathi kuqubuka inyongo. Agungubale ebhoda ngemva kwendlu esiyakhipha. Ngapha egomela. Phela-ke sezimbili izinyanga engangeni ensukwini zabomama. Amangale uMachuma nxa embona egijima ebambe isisu. Angithi uphange waphenduka emhlanganweni ahle abuze ehwaqile. Ugijima uyangaphi wena? Uyangaphi Silibaziso? Ngiyakhangela igwadla malumekazi. uSilibaziso ephendula selumchaye lwameqa uvalo. Ubusenzani laphayana? Ubusenzani? Ebuza sengathi ngumcuphi uMachuma. Akula malumekazi. Uthi akula? Sondelela lapha. Athi ngokumhlola izandla lamehlo amvale ngenhlanekela aze abone izinkanyezi zindayiza emkhathini. Aqhwathe ulaka uMachuma. Uthi akula wena? Uthi akula? Awuboni ukuthi uzithwele? Ngubani umnini mthwalo wena? Ngubani? Dube, oze ngibonisa imhlolo le. Lakanye wasenza umntakantombi futhi ngokumfuza unina. Aphosele ihloka phansi uDube. Bebehambe bonke lwangakwakhe emhlanganweni. Ngokabani umthwalo olawo naSilibaziso? Angeke uthi ngokajabulani. Ngaye ngakufica umi loPhilisani wakho ngakukhuza. Akhwaze uDube kubalekele nkukhu eziseduze. Kube nzima ukuthi akhulume uSilibaziso. Nangu phela lo Dube umchaya ngelinye ilihlo elikhulumayo. Angizithwalanga sibili. Yena lowo wakufundisa ukukhuluma wakuwona. Ngizakubulala nyawo namntakadadewethu. uDube esathi uchaya uSilibaziso ngomzaca wenduku. Kukhuleke uMaphiri umfazi kaMjayide ngapha ebuza. Yimpi yani makhelwane? Maphiri, ubekwa yini kwami? Ufika nje usuqaga ezomuzi wami. Hawu makhelwane, ungangizwa kabi. Bathi okunceba indlebe ngowakho. Izinto ziyenzeka ngaphansi kwamakhala enu kodwa lina aliboni. Ikhona into engayibonayo yangangiphathi kahle. Ngangithi ngizathunga owami. Pho-ke labantu bayakhuluma ngaphandle lapha. Yikuthi angeke balitshele, bayabe behleka kuphela besithi siphundu kawubone. Kulandisa uMaphiri esehlise lezo. Khuluma phela Maphiri, yekela ukugudla iguma okwembuzi. Uthi kwenze njani? Ngiyazi ukuthi vele indaba ingaso lesi isiwukuku sikantombi futhi. Lumntwana akakhathali ngokusifaka amahlazo bantu. uMachuma lo esethiye indlebe. Kanti lutho mfazi. Usuke wakhangela khatshana kakhulu. Indaba ikulowo osezidwabeni zakho. Unokukhanya wakho. Nguye ozakuthela ihlazo futhi nje useqalile njengoba ngitsho ukuthi abantu bayakhuluma. Abanjwe umlomo. Yeni batayi. uMachuma lo ekhuza imhlolo sibambe iqolo abuye aqhubeka. Wena Maphiri, mina ngithi uze ngitshela into ephilayo kanti wena uze ngilandisela amanga enu elitshona liwachwachwatha emthonjeni. Thula, ungasaqhubeki ngamanga akho. Ngicela uphume ngongene ngalo. Esitsho ekhomba isango lomuzi uMachuma. Machuma,
angizanga ukuzokuhleka kumbe ukuzokweyisa. Langa thizeni ngivela esigayweni ngabona uNokukhanya edonsana lo mfana wakoMagangeni uTapiwa bengena ezinangeni. Ngimdala nxa ngingaka Mathuma, angeke ngande ngamazwi. Khuza umntwana nxa umfisela okuhle, hlala laye phansi umlaye ngempilo. Atsho ngelizothileyo uMaphiri. Kuke kuthule kancane kusobala ukuthi amazwi kaMaphiri amthintile uMathuma. Akwephule lokho kuthula uMaphiri agadle njalo esithi, kusilibaziso liqinisa ingalo kodwa uNokukhanya uyalehlula. Engabe ligegela imbuya lisesaba ulude na? Qhubekani limhlukuluza umntwana yena lo. Ngelinye ilanga izaze ivuthwe le eliyiphekayo. Zibuze ukuthi nxa ezithwele ngesikabani ngoba uhlala umqaphe ngelokhozi. Ayabe engena ngaphi amajaha lawo? Sithule nje sibukele Mathuma. Lalela ke Maphiri, usungixophile lapho, usungixophile. Phuma emzini wami, phuma Maphiri. UNozipho wakho wamitha qede wamkhipha isisu, wake wasizwa sikamba sihlabela. Liqaphele ezabanye ezeni lizithanyela ngaphansi kwesigcabha. Ubona engane uNokukhanya ngingathandana loTapiwa, umfana owelusa ezinkomo. Phuma Maphiri, ngizaze ngikukhiphe ngenduku lapho. Usesidla ubhedu uMathuma. Angixhwalanga njengani phela mina Mathuma. Siphi isisu? UNozipho wazizalela umntanakhe. Hawu Maphiri, kuthiwa phuma kanti awuzwanga yini? Sekubhovuka uDube, ubona sengathi omakhelwane bayabona ukuthi nguye umninimthwalo kaSilibaziso. Lakanye afulathele uMaphiri basale benxapha bephindaphinda ngapha benyonkoloza uSilibaziso. Bayidingide indaba yakhe bagcina ngokuthi nxa kuyisisu sizavela kuphela. Inkomo ixakelwe inkonyane kuDube uzidla izibindi okofudu. Nanko uyabona ukuthi kungenzeka nguye sibili one uSilibaziso. Abantu sebengambuzisisa uSilibaziso agcine esephahluka, kanti nxa engaphika embe phansi umntwana azalwe efuze yena uzayafela ejele. Okunye okumginqisayo ukuthi uzamthini uMathuma. Nanko phela emthembile, kakaze abone ubutshapha bakhe. Kusenjalo agaye izibozi ke manje. Usumfikele umcabango wokuthi aqonde ehlathini ukuze ayedinga umuthi wokukhipha isisu. Anikele khona esezizwa elesibindi wokuthi angayihwatsha ngomsila ingwenya emanzini. Uphikani nje uSilibaziso ukuthi uzithwele ngoba kumgceke ukuthi isisu? Hayi, ngeke sibili. Kumele siphume ngoba umntanami amthweleyo. Akube njalo. Hayi, oSilibaziso labo bafuna ukucatshangelwa kumbe umuntu akaboni ukuthi usekhulile. Akhona amaphilisi avikela ukuthi umuntu angazithwali. Kungani angawanathi? uDube ekhuluma yedwa esagebha. Abuye azibuze eselovadlwana. Kodwa nxa engafa ke? Uswelakale ophendulayo.